Skori Uskrs na najvećem dijelu Jadrana znači i prvi masovni dolazak gostiju. Tako je i na otoku Cresu. Specifičan po mnogočemu, taj otok od većine turističkih odredišta odudara i po svojoj ponudi smještaja. Podatak da na cijelom otoku postoje tek 2 hotela podrazumiva da su se creski turistički radnici odredili prema drukčijoj smještajnoj ponudi. Ma o kojoj vrsti da je riječ, na otoku se ovih dana čini sve kako bi ga gosti doživjeli u punoj ljepoti. Na koncu, Cres živi za i od turizma. Mislim da živi 100%. Mislim da živi 100%. Pripreme turističke sezone najbolje to pokazuju. Evo u ovom trenutku, sada smo već 19.3. Mislim da ne postoji lokacija na Cresu koja se ne obnavlja, ne uređuje. Ljudi rade punom parom da bi dočekali naše goste otvorenih vrata sa ušminkanim Cresom. Ljudi prate trendove, ljudi uređuju svoje apartmane, uređuju svoje kuće. Evo trenutno, na primjer, i hotel Kimen je sad kompletno raskopan, radi se u njemu. Isto tako se radi u oba dva kampa, dograđuju se nove parcele, uređuju se zelene površine. Zbilja se radi punom parom. S obzirom na činjenicu da na otoku postoje 2 hotela, jedan u gradu Cresu, a drugi u nedalekoj Martinščici, otočni smještajni kapaciteti u dobroj se mjeri temelje na 2 velika kampa. Kamp Slatina nalazi se pokraj Martinščice. Višestruko je nagrađivan za uređenost svojih parcela, a njegova predivna plaža nositelj je plave zastave. Vidi se da je ovaj kamp planski rađen. On je od 82. ali točno ste mogli po našem planu kampa vidjeti da imamo glavne 2 ceste i imamo 16 cestica koje se spuštaju skroz dole do mora. I imamo komercijalni dio kampa, na jednom dijelu su svi naši prateći sadržaji od trgovine, restorana, kafića, sportskih sadržaja i dječjih sadržaja. A drugi dio kampa je za kampiranje u kojem jednom dijelu imamo parcele i kamp mjesta. Slatina je međutim i prvi evropski kamp u kojem je još 2007. godine zaživio projekt kampiranja s psima. Ovdje kućni ljubimci uživaju pun komfor, gotovo kao i njihovi vlasnici. Imamo posebni program za pse. Dobili smo i prestižnu nagradu Adriacea za posebni program od te godine. Imamo pravila po kojima se vlasnici kućnih ljubimaca moraju ih se pridržavati. Imamo posebno označene plaže za njih. Vidjeli ste po kampu ima jako puno ovih tabela. Na određenim mjestima kućni ljubimac može biti na 5 metara, uzici na 20. Imamo trkalište za pse. Na jedino mjesto gdje vlasnici pasa mogu pustiti svoje kućne ljubimce da se istrče, a u cijelom kampu moraju biti obavezno na uzici. Kamp Slatina posebno je nagrađivan i za uređenost i izgled sanitarnih čvorova, kojih se ne bi posramio niti kakav bogati šeik, ali se posebno diči i svojom energetskom učinkovitošću. Mi imamo još solarne kolektore za toplu vodu na jednom sanitarnom čvoru, imamo kolektore za proizvodnju električne energije na recepciji, ako ste vidjeli pokrivena je i restoran isto tako. Jako pazimo, imamo na svim pipama imamo ove perlatore da se štedi voda. Drugi veliki kamp, Kovačine, u neposrednoj blizini grada Cresa. Na površini od oko 23 hektara svoj uglavnom ljetni mir nađe oko 3,5 tisuće gostiju, ali će, s obzirom na činjenicu da radnici upravo dovršavaju radove na novih 70 parcela, taj broj biti uvećan za njih još 250. I inače, u Kovačinama se radi, investira, sprema za prve goste koje uskoro očekuju. Kamp Kovačine puno ulaže svake godine u podizanju kvalitete usluga i sadržaja. Tako se za ovu godinu planira proširenje trgovačke ponude, radi se na hortikulturalnom uređenju, uređuje se 70 novih parcela te se postavlja 6 dvostrukih novih mobilnih kućica. Osim toga, poseban naglasak kamp daje na očuvanju prirode, što dokazuje i plava zastava koju kamp Kovačine već dugi niz godina dobiva za plažu. A od ove godine je dobitnik i eko nagrade Zeleni ključ. Boraviti u tom kampu u stvari doslovno znači biti u tipičnom creskom okruženju, okružen stotinama stabala maslina.
Svake godine je organizirana i berba maslina u kampu u kojoj sudjeluju i djelatnici samog kampa. Reakcija gostiju na masline je izvrsna i na samu to proceduru. Također Cresanka proizvodi od ovih maslina u kampu i svoje maslinovo ulje, što je jedna dodatna ponuda gostima kampa Kovačine. Masline, šljunčane plaže, šetnica, stalno ulaganje u sadržaj i komfort što ga taj kamp pruža, iz godine u godinu jamac su popunjenosti svih njegovih kapaciteta. Kamp je jako dobro popunjen, naročito u glavnoj sezoni. I što se tiče turističke sezone, očekivanja su velika i iako je prošla turistička sezona bila jedna od najboljih, odnosno rekordna, za ovu sezonu očekujemo da ćemo ostvariti veći broj noćenja. Jasno, u nedostatku takozvanih čvrstih smještajnih kapaciteta, u Cresu dominira privatni smještaj. Apartmani i kuće za odmor domaćini nude u stvari na svakom koraku. Međutim, u moru takve, nazovimo je standardne apartmanske ponude, izdvaja se Stara Gavza. Riječ je o turističkom naselju sačinjenom od 165 kućica i kuća. Svaka kućica je za sebe, jedan apartman ima od 2 do maksimalan broj osoba je 6, znači koji stane u jednu kućicu i gosti su dosta zadovoljni s time jer imaju svoj mir, komoditet, blizu su mora. I u Staroj Gavzi sezona samo što nije počela. Za Uskrs obično uglavnom počne za 1. maj veći broj gostiju i do kraja 10. mjeseca. Popunjenost je prosječno 120 dana, ove koje su kućice u prvi red, one imaju do 150 dana popunjenosti. Na Cres se dakle ima gdje doći i odsjesti, a niti sekunde ne sumnjate da razloga za posjet tome otoku ima nebrojeno. Već u sljedećoj razglednici uvjerit ćemo vas u to.